Want to record a voiceover? We got you. Want to shoot a podcast episode? We got you. Need someone to edit all of that for you? We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. Ahe, lowu I nkarhi wa ku va hi tinyungubyisa hi ku va hi ri Matsonga ya xiviri, hambi u le ka xipandzamananga, hambi u le xitimeleni, kumbe u lo tshama u karhi u mukisana na mpandwa wa vuswa. Hi ri lowu I nkarhi wa Shangane Gang. Shangi. Awa ku timhaka ta yini wena? Ta ku boyfriend kumbe n'wanuna a tikuma a dlaye n'wansati. A zame ku swi tsata-tsatanyana hi vona kanjhani cause ku na van'wani ba hela mi kuma ku a ku va mhaka yitsongo mara se u dlele wa khomiwa kumbe na yena ti dlaya swi nga ha lawuleki. Swi serious ngopfu sweswo. Yes, cause akusungula lembe kombe ka ha ri January nga ta ku pfuna na swona because We tshama khome there's a recent one. lo depressiwa lo tshama na stories zo depress. No, but leswi mi nga swi twiseki ne leswi mi nga swi twiseki a hi tikume kha hi pfuna n'wana. ingapfala hi yona leyi December and No, but ta ku humelela hi madonna. Hunadi is calling. Timhaka hey, hakutwa pe. Said he doesn't have a wife, mos. Ila kumpropose nyamunhla. Njele show ya police station. We Njele show ya police station xi ku xikhomweni va fonela nsati wa ko va ku chela ko va ku xikhomweni u fika la xi huma saringi mata. Yeah, se namuntlha la ku maxaka mfoneli ko se. origin Xisika xa police station fika jama police ni kombe mfonela nsati wa mina, mi n'wi byela ku ni khomiwile. komweni. Yeah. Xexa n'wi propose A ta chereliwa ku tsutsuma kanjhani. Va n'wi byela ku bail 1.5 or este ngifaka danyana. O fika la xi huma saringi xi yisa. Ku va mnandi se namuntlha n'wi foneli kwala. Imana ngifone. N'wi haxela thwi moyeni ku u rhandzekile n'wamani wa ku xonga xilo wa xa mbilu ya munhu. Ambo pushara nyanda kunyaka tsongo. Yeah, foot. Yeah, isha. You right? Hayi. Wani tuamus. Ngitoka kahle njani? Ane kutwisiseni. We are very close friends. It's very nice. It's not sugar diabetes. And I'm not all the motor. Why? Why? I tiba tindlela machangani ku tshama bakati ra mugaya. Sweswi ku tshama ti tracker swi yini. Va fane va ku ti eseni. Ku humelela ni vafana. Hlati khulu hlamula swin'wana. va vakachi ngopfu a kerekeni yin'wana. Nkosi yami. Kerekeni yin'wana. Va ti booster. va ku humelela yini? Yes, sure. Mi tshame byeriwa hi munhu u tirhana na swona leswi a ku vanhu a vanhu mati a ku vanhu vo tala ne va ta heta yi Water is good. Abantu mati. mati ku hava medicine xo tlula mati munhu byeli kan'we ne na swi landzelela ku ringeta ku hunguta chukele loko vo nwa maybe 3 A ku humeleni we. no a hlamusela a swi ri general U nga chavi ku vulavula hi pfuna van'wana ku hi tshame so. no a swi ri general A wu swi tele. a hlamusela i madokodela vo tirhana na health ya vanhu ntsena so va pfuna vanhu ti wellness leti ya to fana Dietitian. yeah so aku Idonde yinonde. Wena na. Mara wa unkuma ku men's clinic kumbe kwi. ari Munhu wa munhu. Vanhu va va. Hey. Aye. So aku kinga ikulukumba. Dai lo kiva happy ka wena hetelela vana problem mahlweni. Yo dama chukela. Ku dletela so much chukela mati all matirhiseni.
and nkarhi wun'we u twa buti ya wena ku yi lava mati ku na laha u swi twaka un'wana na un'wana swo boha ku na laha swi twaka ku na I'm dehydrated Bobo swi ignore. u swi Ba replace hi byalwa. n'wanyana mati until loko mi donate ngati loko hi ta ku donate ngati the same night ne there's no way u nga ta va mati because wa swi twa you are dehydrated like u heleriwe hi ngati because va teka liters va teka a lot of liters engatini ya wena Ne? swi twa ku dehydrated so humelela the same way ku fana na December leyi u kuma ku suka ku mina mabyala suka ku mina Hey, timhaka ta December. Timhaka ta Madecember vanhu a va heteteli makaya swilo swon'we va teki vavasati va nyuwani. Wala uteka wa khale wena. Wala uteka wa khale wa dandani wa khale. Se twana ka. Dandani wa khale. Jam wa dandani wa khale. Ya ni ansati, tsike papa yo ansati. Hi leswi ke. Timhaka. Mystery nani? Ambo wo famba nkoveni lo ta ta vona Eka. ko. Okay. Hi leswi ku na ku nga fika a DM ku na tikinga ta between makoti na varini hayi makhwapheni wa yini nte van'wana va vuyile vavasati va nyuwana hi leswi mhaka ya makoti na Mamazala timhaka ta makoti na Mamazala kuma ku sata nga rhandziwi hi Mamazala vuyina sati wena sati wa nyuwana or kuma ku a hi Mutsonga u le ka tribe leyin'wana Mamazala hi n'wi rhandzi tinyimpi ti ta ti humelela ku Madecember ni xoko vo tala va hlangana na to sweswi Vele wa hlangana to. Ene mara xi fanele xi tirhisa ka no nteka sata ntekeli mani wa mina. On ntekeli mani wa mina. Ma nkinga yo ku se nteka nsati ni tlhela ni vuyela ka mani wa mina nga vuyeli ka mina. Ya le nkinga. loko ndleni U teka nsati. U nga vuyeli ka wena. U vuyela ka mani wa wena. Wa ansi ka mthetho wa mani. So a ku na xin'wana ta xi endla. Swa antswa u aka na wehe leyi mi vuya mi ga se mi ya mi ya pfuxela mani. mara loko situation a yi pfumeli U tekela hi nsati nga pfumeli. So la xanisisa n'wana vanhu. Mi tlhela u ku tshikile ku joleleni na wa tsuchela maketens ma nga nyikiwa hi 1995. A me ni nga mi tshika machincha kwale le machinchani. No famba makandela hi wa mina. Wow. No xaniseriwa nsati. Lo xaniseriwa nsati. Ko va ku na nsati. Lo ntana nsati ni. Ta swi vona ta swi twisisa. so ho yima a wu ta yima na nsati wa wena kahle kahle Hi ku na matsalwa ma vula swona ku jari ta njhani. Ta siya vatswari. Ta sungula nsati wa na mpfuneti wa rona. Mo nyika n'wana sweswi. Se fa tlhogombela mudamarheli wa wena. Phela ya ku ehlisa ku no lo na we mina fika kaya. Mfana lwa jafta ka ni va ku hayi papa. Va ku hayi papa. Mutshiki a ngo pfuna nchumu. mikasa Ni ku a hi wa nchumu. Ni n'wi sondhasa duzana. Timashishesho I disturb. Sorry, say no. na mbulu un'wana So sami yo twa kunandziha man. so i ri kahle kahle u yima na nsati Mara so loyi u angeni ndli ku tsali hi English ne Sure. u ri suggesting topic for your upcoming episode the relationship between makoti and Mamazalas, sisters-in-law and the husband's role in protecting his wife. So hi ndlela yin'wana timhaka leti to kuma na vasestera va swi twisisi sweswo so wina nsati wena and mostly ni nga ku
kahle kahle I timhaka letiya to wena u tolovete va ka n'wina ku va nyika mali sweswi u teka let's take u tolovete ku nyika mhana wena ku pose mhana we mali u nge se teka Sure. ivi se u ya teka or u tolovele ku pose sister wa we mali Sure. u nge se teka ivi ya teka se mali phela wa ha yi poseli kaya Ni posela kwi. u nyika nsati wa wena u twisisa njhani Ni Hi n'wi nyika example, kwi. ku nyika example Oh. ku nyika example leswi swi vulaka kota ku yini u tolovete mhaka ku ta va na ti-changes to karhi emutini financially communication wise a wa ha communicate na mhani loko se ku va na ti-crisis so communicate na nsati wa wena mhana we se a va swi tivisi ku why se nga ha ri close na wona Va ta va nga tlharanga mani va ta. we twa ye gama stata mani kambe yini gama yisi Handle ka sweswo. Hambi no va ka ntwa xikombo teki mara ne. A ni loko mina u teka nsati. Loko ni kurisiwe kahle. Na va byela ku mama se ni lava ku teka nsati. Va ku ta swi kota n'wananga na. Ni vona nga ri ni ta swi kota so kanjhani. Ni ta endlisa so. Ma nga va na ku cinca ko karhi no karhi. A ni vulavula na vona sungula. Phana no fika ni hlola le ni ya kona fika ni teka nsati nje. Se ni va byela ku nga va na ku cinca loku na loku. Tsakani hikwani u hamba ni n'wi nyiketa 1000 rand. Tsakani u kulini phela. U va xi vuya na yena ni tla swo tiva hi yena jola hala ndlela a nga lavi ni ta swa straight a tirha swin'wini. Se ni ta tsamanyana. No ni ta tsakani ni ku mani. Kwatani. A ni joli na yena no. I vacheri va wena hi fanele swona. Se mina ku byela na vula hi tsakani mina. Tsakani na mina n'wana yi tala ngombe ya mina ta ku byela siku n'wana. Okay. Se isuka ku okay patience ke. A ni n'wi nyika 900. Ku ta va na ku cinca ku okay vana mhani mina ta mi pfuna swona u teka nsati. Loko ri va decide ku byona ta xikuza xa vona va ta va kha va ti distance from mina ke. On twisisa. Mara mhani swi nge cinci ku hlonipha mhani wa mina. On twisisa. Loko nsati ho fika ku mhani ho va loya. U fanele a byela va loyisa ku yini. On twisisa. A ni pfumeli nsati a ni holovisana mhani a ni pfumeli mhani va ni holovisana nsati. Ni yima swo ni pfala. Mara nsati na n'wi sirhelelaka vo sesi lava nga lavi ku tekiwa hi mhaka swiendlo swa vona. Va twa nga ri byala i trophy makumu. Va nga lavi ku famba va tshama vukati va ti hlayisa. Na va byela ku vo sesi wo. Mina hi ku joyina na Jackson a ni nga ku ngheneleli mina. A ni ku sibale hambi ni kha ni swi tiva nga ndli nchumu mpfhuka ni wa muqombhota a ni ku sibale ni huma ka wehe mhaka a ni tsakisa wehe mhaka wa ka hina. Se ka nsati a va ngheni. Nsati a nga vuyelangi ta hlantswa makheteni sa yindlu leyi hinkwayo. Minkarhi yi cincile sweswi. Wa tirha mhani luya loko hi ku December hi vuyela ku ta wisa. Hi va vona. Ku ri vasani ta va xavela va tata. Hambi na ni tekisa nsati a nga wu cincisi ku sapota mhani wa wena. Hikuva va nga kolisa mhani lava. Swiyimo leswi va nga le ka xona sweswi ku va kulini kanjhani. Mi fanele xi khavara. Va nga swi twi ku va tikeriwa kanjhani. Ko dlaku a ni va ta tikela hi vo sesi nga ta byi kona na bote loko ri munhu wo byi hamba a nga ni musoli mhaka na lava vo a nga lavi ku ndla nchumu vutomi bya yena. Wa ni twisisa. mhisa lona u na knowledge eka timhaka ta yena Swa humelela nkarhi wun'wanyana. kambe apply na Na nsati. Ni nghena kwihi mina? Ni nghena kwihi ka switele? Ni nghena kwihi? why loko swi langutisa vanhu vo tala ne hambi u vo kuwa kwala xitulwini xexo eka mi nga wiwa ne Ti nga vuya. Ni nga vheta ni jikisa camera same time. na compensation fund la Hayi wo sweswo. na UIF hava Tshama kahle wena Bajon. Tshama kahle wena Papa Bajon. anti loko tshama swi vona ti-comedian ne or vanhu lava tsakisaka vanhu or vanhu lava khomaka vanhu kahle in the public nga langutisana hi vo reflecta nte mike yaleyo u yi tshineta ngopfu ka wena nhungu se no fanele yi fanele yi luma kunene swoswo Lahla bya ice cream nga. hi ta va hi lumile vangani loko u langusa tinani laha ndzhaku laha ta swi va A ku ti fufuteli. wa swo se ya tlakuka loko vulavula nkarhi wun'wana loko vulavula yi yisa hansi a yi tlakuka na ku twa no a ku twa tlakusiwi mina nga yi khoma hi woko a wu ku yini loko wo langutisa malembe ndzhaku vanhu lava va nga tisunga vanhu lava nga famba a ku ri vanhu lava a va khomi vanhu Sure. the question is that's why loko ni vutisa swin'wana nga swi vutisaka ku it's a joke or yini loko wo langutisa vanhu lava va ku nyika that advice u kuma ku ri they don't apply it vanhu lava ti-motivational speaker leto tala u kuma ku va swi endla
which is good. But they put in kawan, are they helping themselves? At the end of the day, Karunwan kufana one other thing you. There's also action speaks louder. Sure. Shendo sukula that's what we say because hey, usilise ngo isichanga bali mtero ya ulavula mani ungazi okay ulavula la henhla bakudwe Mara guys, January. no Amara right. You're right. Vanhu va vo sungula lembe sweswi. itsamele ila kupfuna yi right ngopfu Okay, tani u tsakisa ke. 100 shooter yi baka kanga. yeah 100 shooter baka chen. Asitoro xikulu mbasha. emza Mana nga xa 100 shooter yo bakata. Kwi. emga munhu na munhu au dya munhu nuna munhu papa munhu Papa munhu. no mara yafo hi nga yi tsutsumeli Pori xa vi 100 shooter kwi wena. hi nga yi tsutsumeli liya u fana na I think I did twisa mhaka leyi wa hi tena yo ku na munhu a nga ku Ku na munhu a sendela. nga vutisa ka. ya so kombela ku u n'wi hi chava sweswo u ta tisunga that's why hi lava ku siza Competent therapist la hey. Me contact loko heta la hi fane hi va hina van'wani we go to that place hi mhaka ti topic leti. So U ya dark place njhani wena? Ku happy, happy married. phela ka rin'wana u endla self dissect. Sure. U ti hlota wena. Sure. Ne? U tshama u hlangana na swona wena? Ah, swi ko tala ngopfu. Seminary yi hlanga. Na ta tlanga swo se ni kurile. Malango yi hlange. Ina vana vambirhi. yi le hlangana swo ko tala ngopfu phela mina na ha ri hlangi u twisisa ni hlangana swo ko tala ngopfu mara mina ha ri hlangi wa vo ku Hi swona sweswo. swo hlamusela mhaka Nkarhi wo tala na hi swi nyiki chance yo swi vulavula. Swo hlangana swilo swo fana leswi. Swi nga ri na vavasati, swi nga ri na vana. Na wasati ka nkingha yo. Mara a ri Wata ku why munhu. isa lo hemba. Loko sa ya kuma swilo a swi endla ku hindzisa. O penga or mi ku ya hi fa yi hlangana mathata. I ku tlula tlula stage leswiya. Stage leya bya adolescence. Wo vulavula yini kahle kahle? By the time a swi kuma ne a ri kulukumba. O penga ku hi loyi. loyi mani ndzi wena loyi mani hi ta khoma hi mavoko la hi tshika leswi a khoma na mavoko no wa ta kumela yini mina ni kaneti ka swo talatala ni nga va ni swi endli dasa ni kuma ku na yi tiva mhaka leyi a vulavulaka hi yona ya ku makoti ka njhaninjhani wantuisa mina ni cate at the early stage of life I was very young loko mina ni cata Ona malembe mangani? ni hluvulini le xiporweni ni hoxe xiporweni a ni cata na ha ri ntsongo vhele mina ya things a swi sasekini vhele ni mu hakisa ngwavile n'wana sesi a swi saseke ngopfu mara xi nga nyumisa Vasjeya a ku ri speaker. a yi tezi mutswari Oh, a yi tezi mutswari Ayidlangi vanhu lava spark. kona ku ri Leslie Mohali ku va Nicola ku va ri mani loyi Mageza from Valdezia ku va na Jabu Maroleni na la Caster P mara Jabu Maroleni a nga wu vonanga na mucato wa ku a popiwini a tlele u fike se swi helile wa twisisa mara swo swi fambe kahle kanjhani swo vuya swi jika mahlweni a hi hume ka swona leswi daswa kuma ku na kota ku swi twisisa leswo loko se hi eka timhaka ta ku tekana kumbe malovola na swiyini kanjhani cause mucato lowu hele va na n'wana ndino ndikuma so na swi twisisa sweswo ku van'wani va hela va tisungwa cause loko mina hi ya hambana mhani luya ku ve nkarhi lowu kuma ku loko hi hambana ni yivela na movha wa baki ku famba na timovha tin'wana kanjhani swi humelela hi nkarhi wun'we vanhu va hela va ni vutisa ku ri after nkarhi lowu swo swi hundzile va u ve strong wa nga ti dlayanga mara Se akure. Carlote ke lu movha to a loka. A tava lokini. E Carlo a wa ku heta hambana sati.
tekeriwa movha. swi humelele nkarhi wun'we so Ku tekeriwa baki. u twisisa A ri na wena. Gunpoint. Eka gunpoint. Ku humelele swo tala then la u jumpa liya leyo jumpa liya yi tsakisa vana hala ka timhaka la jumpa leyo tsakisa Hayi vana manyana. se misa lo a ri kusuhana na mina ngopfu ne a famba swin'we everyday a famba hi baki n'wana yo bola ku penga swi nkarhi wa kona na misa n'wana maxava a famba hi baki n'wana yo bola ku penga baki leyi a nga languteki na maphorisa nkarhi n'wana a va ku yimisa va tlhela va rila na voko ku humelela mbyala ndzi wena so there was this other day swa siku rin'we leswi sweswo hi huma patwini nghena goveni hi tlhela ha khomana siku za kona i siku rin'we phela tena ku be nkarhi na mina nto nga ni luza ngqondo kanje a ni fanele ni tshama na vanhu ni nga vati ku va ri yini so ni tshame na vanhu ni ku hleketeni kahlekahle ku humelela yini kanjhani ni twisisa then swi ri hi fambile nampundzu maxaka a nga swi vonangi swi ma hi le ndzeni ka movha wu mina ni zuma movha n'wana xi voni u huma laha ka fast lane u ta hala ka slow lane hi short a ni mene ka slow lane ni ba kahle na ku u nge xi tsutsumisi xa ninkineka xi huma na dust loko xi tsutsuma hi movha lexa se ni le ku nyanganyangeni mina a mi ta holova na n'winyi ya xona ku vula sweswo a mi ta holova na n'winyi ya xona u tshame hi ta tirhisa lexi ya mabolani ku ndisa ku mabolani kambe xi lexiya wa ku mabolani mhana wena so after that nga swin'wana wena nga swi vheliwi loyi a tlha swi vheliwa wa twisisa kanjhani then so siku leri misalo la ku hi chayisa i i30 ya grayish ya a yi rhandza yeta mali mara mina u kha no swi vona wa movie kanjhani i nghena nhoveni a govi hi xitakamela ke hi fonela a wu tshama ngo vhiki i ta hi gwimba hi huma ke then hi vaya loyi a fika a ndla swa yena swa xipano xa yena mina ni ndla swa mina later ni stoke ma-biscuits for oledi ni huma ku makolekeni lama hi ma teka ku lesotho hi huma ku makolekeni hi fambe hi baki hi kuma road block mind you ku a na license ka license yi yiwile ku va yiva baki phela wa leta la movhe kanjhani loko baki yiwe na license na ku ni hakela license kuma ku matikiti swo vuyana 20 something thousand a na yo nkarhi walowo na xiyimo xa mina then ni byela loyi ni ri hayi ni nge yi ka road block a hi jiki movha leya roadway a jiki ni xiba ximovha lexiya maxava yo tshama lanayo xibaliku se ni jika laha mid range ka sasa maphorisa swi hi vone kahle swi tima malayiti swi ka ndzhaku lexi a wu swi ti na sound leyi taka le ndzhaku a ni jo mabolani phela nkarhi ni ngo a ngheni mid range a ngheni mid range loko hundza a ku na nchumu hundza hi vhani tupulu a nga yi twangi mabola yi hundzuka 325 is faka futhi accelerate jika traffic second aku yima kam to yima wafika abuti se xitsundzuka a xi na license movha hi roadway kanjhani loko abuti mina ni tshama xava a ni nga ta yima ta dila lavo ni jika ni yena officer but license leswi vona ku la ta khomiwa no va ku license ni vongani va ku license ni humesa xilipi xa mabiskiti ni va gaya va ku twa mokoloyini se ku hlamula maxavo movha la hi pfuli dimana nga xapu va n'wi yivele movha ndleleni sweswo swi hi langutisa swi kambe swi vuya swi ku yini swi humesa movheni swi vulavula swo tala then la nga kokela xa one side because obviously loko va ri two n'wana na n'wana agenda yena sure kokela xa one lexi a xi vona nga swi vulavula swo tala xiyisa n'wana sesi xiyisa n'wana sesi nkarhi wun'wana wa swi vona munhu a nga kahle mara nkarhi wun'wana u ta swi vona mara not to that extent sure
uzasibona kwala ufika kona umuntu uthuthuma njani amapolisa abakafamba ibodreji akafamba amabhonana yila usuna kuringa misalo nganene no so akuri she said so she she says she beyond she personal stay so she get someone I come to clip ya fast. I go down intanga ta mina mo polisa ring wala ko. Malum lecture petrol malum. I got sweet change. Sweet got you just take a go. Oh, take a 50 rand. take 50 rand ngawa So them ya we happy to so am da chela. They are maskra. So come da chela petrol mva. Metafika 150 lo mo baka lo ngathi so. Kombe tlasa mbana ina sa hundisa. Hunda roadblock. Eish. So asibona mara manje laba ngasitiva leswi nga humelela. Ba sitiva ku humelele, mama nga sitiva nele njhani. Ba u strong. Aba vona nkarhi wa u tshovekewo. I nkarhi lowu n'wana ta va khandziye ntamba ku khi. Ulangisa ka social media ne ka social media la swi hambana kuna swin'wana swi hlamusela uri vanhu ka success va langutisa the final product a va yi langutisi khale behind the scene fona sweswi nge le recording la va ta va vona the final product ku ri tshame laha 3 hours yi ka hina vona na ntambi yo hetelela yi unaka ku ni preparing ngopfu nkarhi lowu a I finally recorded the Jude. Leave it is stuck. For it at the unyaka. Afo nga wala titivala. Afo. aringalo changa ta chikana nondule ya tengo afo. So was one of then phone masala ba elevator. Noko nilende ngase le handle. Bazawata fika. ela go fika I wanna mean to ba free. Ndlela yin'wana we mfo mara u chatika 2 we. Yeah. Yo. Nigga nice. Bend on Ina his. the joke ina the kinga we. chata Yeah, mataku mele. Mina So lo akuri wo sungula loko za tekelwa movha. Tekelwa na bag. Akumchato sungula. Wa 2 kumeleli. Wab 2 ku melele ku wabona ku loko uma kun'wana dasana ku loko uma kun'wana sisi loko ya sungula swin'wana loko suka se wa na ngcondo leyo kambe ta trust munhu a nga njikela kumbe ku ndleka yini kanjani swi nga ku onhisa la kun'wana want to see cause wa tshama wa byela ku okay ni ndla so kanjani ku ta va ku ri right so onaka last minute that's why vanhu va tala va swi tiva wa vona swi antswa loko u hambana munhu hambanana yi chaya ne wa ta munhu wo famba a tlhela vuya u dangerous ngopfu because loko se a famba ra 2 xilondza lexi a wu nge he xi endlile xa vumbirhi hi laha se u kumaka ndoda hi tichova hi ntambu Ya, se ni nga pfumela na mashava. se depression Maka leyi na depression. no but that's why mina a ni lata ku namuntlha loko hi vulavula a hi vulavuleni example Mara ta aka 2000 ni nga tlhela ndzhaku ma 2007 encourage na van'wana. ma 2007 there's a guy a ni n'wi tiva a ri lecturer ambach a nghenisa chele xikolo a vets u vona mali leyi holaka laha a nghenisa chele vets a famba hi golf 1 yena a ndlela chele hinkwaswo a yi hakelela na flat kanjani 126 chele la yi nghena i graduate loko yi ta graduate yi vuye fika nghena a ri kona laha flateni yi vuye nghena laha flateni yi teka leswi yi tekaka swona up and then she would thanks for everything it's over tsutsuma fika nghena ndeka golf 5 Go 5. 1, 2, 3, 4. For what? We over golf 1. To golf 3 and then. So what you say? That guy, la na intiro hi mhaka yina. Depression because at what's ku ni hete malembe lama ni
ukuthi abasharp kanjani so la sona kusese it's where ingasitwiseki yini kubantu laba bafunisa kuyini bayela kuma athi dlaya kumbe adle n'wana abantu azama ukuthi dlaya na yena utwisisa kodwa so wish kuloko ayiloko n'wamhani loyi nga ta n'wi fonela n'wana a va open a vulavula kanjani because vavasati va swi kota ku vona na tichere na ma-boyfriend my 5 ku va na wa rent 6 ku va na wa rent or 7 whatever it is ku va na wa rent ku va na wa yini kanjani yena majita two nyana ku na loyi wa le ndlwini ku na loyi wo sisa swivavi loko rhuketeliwini phela ku na nkarhi wun'wana wa swi ta hambi na munhu wa mi nge pfuki mi kha mi rhandzana everyday va ku byela ku you are useless Jafet you are useless a pfuni nchumu inga kona se loko u kwatisiwe laha u rhuketeliwe laha u ya le nyana fika nyana kuma ku luya i PS ke personal PB personal I don't know if I can say it on the line wabona she's personal hambi ko wa 99 loko wo fona u ta yima a va u damata mara hi rivala ku na ye wa luya loko se u ta n'wi teka u veka laha u fambe luya u hundzuka xiximo leswi swo va yisa va cata kahle na chela kuma ku yi tirha mara heta ka fika ka nga ha hlambi a tshamiseka a hlamba hi 4 so kahle ina misalo a wena ku twisisa loko pfa loka hayi a misalo hlangana swo tala kuma ku ti wani yo zoom in y6 and aka again y6 ya so swa humelela mara hi fanele hi kota ku pfunana fana sweswo depression guys i mhaka yin'wana i very personal vanhu vo tala va depressed va nga swi tivi va depressed hi mhaka yo a wu twisisi depression nkarhi wun'wana ku na nkarhi wun'wana nga rivali mike u pfa nga twala hayi hi se wa twala fa lumaluma ke sasa ni vutisa leti ya tin'wana vala ka nkarhi wun'wana u kuma ku you are u le ka dark place a ni swi tivi wani vitana dark place na mina koko i ndhawu leyi u kuma ku u twa nga ku a ku na ku pfuneka ya alone ka you are the only one who can do this ku na ti-situation to fana na ti-finances xo sungula okay ti fika ti chomana na ti-situation ta ti-girlfriend ti fika ti chomana na ti-situation ta maybe ta xipani and then ku va na swin'wana na swin'wana personal loko swi fika swi hlangana swi va munhu wun'we swi fika swi tika ku na video yin'wana nga tshama ni yi vona xiyisa xin'wana I think is a lecture xi ku loko khoma xilo for xikarhana hambi ko va xilo xo ka xi nga tiki loko xi khomini so I know that guy yeah wa xi tiva ne xi ku a hi nkinga ma loko xi khoma for several nkarhi wo leha hours ne loko xi khoma for several hours voko ra wena ri sungula ku tika ri va nambu ri oma hi mhaka ku u ye le ka position ya one loko station a loko endleni ka exercise then swi hi swoho swi hetelela swi endla ku yini swi build up ku voko ri hetelela siku rin'wana ri nga ha tirhi effectively ri nga ha ri sharp swi fambelana na depression yeah and un'wana na un'wanyana u na swona life yini swi nge endleki u nga ri na swona loko u nga ri na swona you are perfect you're going to heaven antiki wanga yi namuntlha wanzi munhu wa ku hlanya ka na swona loko hlanya na swona what is this ku na awaku so u kuma ku vanhu vo tala ne va na swo sweswo ne but a hi vulavuli swona ni therapy ya valungu usual vanhu vo tiva vo tala and therapy a hi mhaka yo ya vona professional nga kuma someone loyi u n'wi tshembaka u vulavula na nkingha ta xona u kuma ku munhu yaloye tshama hindza ka nkingha yaloye a ku byela hi swona ku dayidengele ni tshama ni experience this is what you should do u kuma ku pfunini kumbe u ya vona jama ro leyi of course tshama na jama ro leyi tiko hi mngani mara mina wa ti bara hi majaha maroleni xisa xin'wana wa ta na nkingha of course tshama mi a ni jaha maroleni a ni n'wi tivi se ni kombe loko u hlangana mina jaha u nga ni tsukeli va yisa lava ku tiva ku vambirhi va nga tshama laha of course byela kahle ma ni ku tive ndoda a lava famba ni biwa or duvuriwa kasi na wa n'wi tivi i majaha maroleni of course ejawu utanda nkingha i majaha maroleni mali wa mina la n'wini tolo vhayini va tivana mngani wa mina n'wana okay mali wa mina la n'wini vhayini fo
kunong so utwa nga kumbe xitavula swi nga ku sorry mngana kumbe swi ta lunga kumbe so ungazo uvilerisa sweswo a n'wana mhana wena xi xi famba xexo uyima Mamazalas is the best. Ne? Yeah. But I anga the best ka van'wanyana. Kuma van'wanyana va la solution pe problem ya ku kuma ku rhandi munhu ne. Inkinga yo loko se a fambini wena wa ha lava ku na leswo find that closure. Tshama wa twa ku vanhu va ku lava closure, na still closure yini Xitsonga? Closure i ku la ku tiva ku why. Eso dlayisa ku munhu sweswo. Leswi swi ni swi tivisa swona. Eso dlayisa ku munhu. And the more tiva ku why, the more so class fana loko tlhavu. No, I think no. Look, the more tiva ku why ne, the more sukchuja. I Uchuche ke chuo Wachuche. sakarele. Ai. And kwala wayelese ona Washtiva xilonda xo u nga swi tivi ku xi vangiwe yini. A swi tivi ku u xi lunghisa njhani. Mina Ai sunguli kwala ku washtiva xilonda xo u nga swi tivi ku xi vangiwe yini na. kumbe mani kahle nhloko. Hileswi xilonda xo u nga swi tivi ku xi vangiwe yini. Wa swi tiva ku xi vava njhani. Because xo sungula wa swi tivi ku xi tshungula njhani. Wa ntwisa njhani? Sure. O ha remedy ya xo yo I timhaka to ni ndli leswi. Kumbe u nghena non'wena. Yimanyana. Tsika u yimisela swi endla mani. That is why you need the professional ta ku byela ku xilonda lexi xi vangiwile. Hayi. Va ku diagnose. Hayi maxaka. U nyikiwa u ya njhani ka munhu la nga swi tivi ku xilonda lexi u nga nyikiwa xona. A wu swi tivi ku xi kumisiku ya nga swi tivi ku xi kumisiku yini. And that's why you go to professional. You got the professional. Va ku hlola, va ku hlolini, va ta ku byela ku ri leswi fambelana na yini. That's why U ma swona sweswo. Va ku kombisa swikombiso swinyingi. professional ani u ya ka let's say una xilonda ante na ku ku hava munhu la nga ta swi tiva hambi u fika ku langutisa munhu ku yini xilonda ni nga ku that's why Va vutisa ku u twa njhani ku humelela yini loko professional there lava va ku byela ku I cancer swilo swi le ka stage manchu yini then Okay. I tsiki cancer sweswi. let us say Hileswi. puna javu or jafta Yemanyana. Hileswi kam. Swiswa easy ne. ngawodlo. Swiswa easy ka vanhu vambirhi lava nga a hi valaleni nga valali ngopfungopfu timhaka ta swilondza sweswi. Swiswa easy ka vanhu lava nga va ka relationship. I ku vulavula tiso. Ai tiso wa swi tiva ku tiso wa chucha. Uchuche mani wa ka mani Tiso wa chucha. eka mtiso wa chucha so tsalwa bibeleni ntsena. A swi le bibeleni tiso wa chucha. Ntiso wo dlayisana sweswo ntiso wa dlayisana lexi. lama sweswi Ntiso. va fambile ta ku vulavula u ta twa ri va ri pfale xikoxi lexi va nga xi kuma ka xidamarhela ne va nga xi kuma ka xidamarhela ne hi n'wamhani wa xona wa nesa kha vuya ntirhweni a xi kuma ka xidamarhela ne wa swin'we sweswi mhaka xiximo a ni kala hi ri swin'we mara a ni nga za ni fika Baghdad a ni nga nghenangi Baghdad a ni va ha ri ku swathaneni a nga za mara u xi kuma ka xidamarhela ni mhani wa na sweswi u na laki loko a yo nghena Baghdad a ni n'wi tshikini lexi moxisa xa ni sa ku byela he mfu la kantsongo ni lahlekile tiso wa chuchi nkarhi hinkwawo mfu mara tiso ni ri wa chucha hi lexi was John munhu a fika ku mi tshamini so mi ri two mi le ka timhaka ta n'wi ti right munhu a fika a tshama laha ku ni hleketa ku hi hambana u ku kinga a ku wi swi ku khoma njhani we mina I'm different nkinga mina I'm different mina loko munhu a ku ni hleketa ku hi ni hambana vula ku swi ku khoma njhani before vulavula hi ku va different swi ta swi khoma njhani swi ta ku khoma njhani a ni vala timhaka ni to vutisa different ku hi hambanisa hi yini a ku hi a ku bi oh hawa hemba I mavunwa kumbe sweswo ku heta ku vulavula mavunwa sweswo mina wena ne u nga va kumbe ni endliwe hi swiyimo hi leswi a ni ta Kumbe vula ni swo endliwe hi endliwe hi swiyimo mara munhu wa straight loko u fika ku kinga yini a ku wi swi ta ku vava u tala ku twisisa ku
Problem yini? Kuzentiswa fana mina so We wena into it's over. yesimo. Munhu wakho it's over. Mina I understand ifana sign lo ipatwini kamile ya red yo nantisana so. Na stop I dead road. Lo continue ya kufail. Mina ku it's over ngiyokubutisa why? Yini utatwa ku aba uku why? Mina kala kunwelwa nombo yakho yo man. Utawususa kunwa nombo. Utawufora weshe mbi. Utana toothpaste leyi. Ambondla yini le ku khombe efanye bayatirha swin'wana ka wena. So mina sa na vutise swa. Loko it's over. Wena awa vutisa swa ni swi yimo. It's over. U karhele we kahle kahle. Ungapfuki unifoneleni, ningapfuki unifoneleni. Tlanyali. Mara a wu fonela ka run'wana. Ni kote ni ri ka Okay, what I vutisi question yi ku the first time lo va n'wi byela Yeah. ku Ku humelelini. the first time. first time. Hayi sweswi nga hlangana na swona, a wu nge se za u hlangana na swona. Personal experience. A wu nge se za u hlangana no lahlekeriwa hi. Ni nge feel ku fana na n'wina because mina hi high school time. First time a vulavuli sweswi. First time I had like 15 girlfriends. No, it's off. I was like, oh, okay, no. Hayi wena yimanyana. Not long, okay. Yeah, first time ne. How it's over. Man, like I go, shit. So now mad ngangena. Iman. And go me like angawukhamuli. So babisa vela sona. So Hela sesona ku baba njini so. Not a sniper, man njini so sala mondako. Psycho. Hey. Stalker so. La sunga kustoka la utisa umbava ko imali ngangena mdini wami okuma kwa phokopoko xin'wana yini uma ka xona mankarhi wa stick masose mi ta mbyela vana va mani yele loko munhu aku it's over ne Eh. n'wangutisi ku why loko n'wi vutisa hi ku a enjoy yako a nge yesu ka swiplan n'wansati bebe ndla xilo hi ku plan hinkwaswo vavanuna a hi plan that's why vavanuna swa tika ku hi tshika munhu nsati a nga ha hlamuli nambara ya yena hlamula ka mukwani kona wa twisa vavanuna swa tika van'wanuna n'wanuna ku u ngo n'wi tshika leswo u kuma ku mi divana kun'wani hi le mitlangu na munhu wa wena lowu n'wi vheliwaka loko kanjhani hi sweswo nga he mana famba a wu voni na munhu wa mina sweswo mara swi nga endleka tlhontlho ya vela tikhoneni n'wanuna ma n'wansati sweswo xi ku a na ha ku lavi nkingha yin'wana yikulu ngopfu wantwisisa so amasunguleni a mi hembi swa tika cause ti vutisa swo tala ku ni flipe kwihi kanjhani especially loko u kuma ku wa ha ku dyondza a wu xona hi hala damaranani ku kahle ku phela njhani Tamarela. xo mina nge swi koti u ku a swi hlamuseleki Mara wa sho swi nga hlamuseleki. no va swi kota ku nga ku hlamuli n'wansati Va popo. va swi kota ku nga ku hlamuli A nga hlamuli total. e A nga hlamuli so hi expecta ku u choose ku humeleleni. kumbe va ku no lava hi teka break ka Wa twisa nkarhi wun'wana ya break ne ya twala yi faka situation leyi ya ku u nga ha vutiseki swo tala ne a swi twali nchumu sweswo mara no a swi twali vhele ka munhu a swi twali nchumu that's why nkarhi wun'wana u kuma ku loko hi hlamula hi personal experience or swin'wana swin'wanyana that's why mi loko ku hi teki break ne ku delete nchumu xikolo hlongwela mathicara ni ku delete u teka break wa experience swin'wana u ta vuya ta swi compare la phela ku na xopa va fona u fana hi Jafet ne u na munhu ne a ku ay wata namusa antswa swa ku benda ideng yi nge suki ka wena hambi mo rivalelana wa tlhela va ku tamela va ku ndlela mihlohlolo hinkwayo swi nge suka wa swi tiva So namusa antswa dadeng yi nga wundla ku tisunga dadeng munhu a ku byela ku teze xihlangi nyana. ya useless so yi vuya kwalaya ka question number one. Mara yo vhele ni nga pfumelana nawe nkarhi wun'wana a swi right ku fanele swi ta ku humeleleni because Yes. swi ta ku ku tshame ku va na time rin'wana a ri tshama account review ni na Nicole ne hi ku vona ka time leyi ku time rikulu vhela ri kanjhani ri hi pfunapfuna hi swin'wana Nicole Mabasa one of my friends a ri vona time leri tema leri ri nghena la ndlwini ri vuya kanjhani a ni swi tivi lo fika ri ndlanya ka Madecember ni chava ku vula vito ra munhu ri tema leri ri kota ku swi khoma kahle a ni ri na hina switsongwana swa rona hi ta vuya vafo hi ta vuya va swi twa hi byela ri smile time leri yi hetisa business ya ka yona mara mina mfowethu a nga ha ri sharp hi famba ndlela hinkwayo mfo u swi twini mfo so ta vuya la mutini madoda swi ya ku swi amukelisa ku yini
loko xitshama lexiya a wu ta va na nkingha yo loko xi tlhela hali ku wa endzela mahlweni ka vafana u nge dleli na nsati wa twisisa naswona mina ku swin'wana mina a ni vutisi munhu ni n'wi vutisa question yin'we loko no va ni tshama na munhu a pakapaka ku wavhaya ni n'wi vutisa ku sure leswi swi endlaku na a ka mina famba loko sure leswi swi endlaku na ni ta ku vutisa kambirhi ravunharhu ni nge yimeli ku yini to sure daswin'wana kumbe ni sweka ni rhandza ku sweka mi kumbe ni sweka kumbe ni chayela music un'wana kanjhani wa twisisa ni huma ka wena then swi ni pfuna ku yini na then wena hinkwaswo nga ta swi hlamula loko ni vutise ku sure leswi u nga ta swi vulavula loko se u lava ku vuya ni ku nyika tiansara ta wena a ku na xixo va fanele ni ku nyika murhi lowu nga swekiwepe ne wa twisisa misa lowu u hlangahlangana na swilo me u hlangana na swona rando ra yena ne ro ya madzima ku endlele zin'wana ma ku bya ntiso swi ni pfunile swilo leswi hi ku sweswi ni kota ku valela game yi nga za ya kule on twisisa ankali I'm a father of three ngani vutisi ku swi endlisa ku yini swi right tirhisa ani na la South Africa na 11 official ana la South Africa na 11 official la ku ejisa so wa ri na 3 leyi nga na ntshembo ku nga fika la ani fana na lowa mngani wa hina nga lumbetiwa vana vambirhi wa twisisa mina la ni sure hi bona la kanjani ni ndzi na vukandziyisi kuma nyana so kwalano ni dyondza swin'wana kumbe u nga ta vitana ma-popcorn kumbe ni vitana whatever can call me mara ni dyondza swin'wana hambi vita ku ti-scopers ni dyondza swin'wana sweswi ni nga kota ku swi tiva ku loko ni yime na munhu ni pimanisa na munhu kumbe wa xisati ke hi pimanisa ku ri okay mahanyiselana ma vutomi na swiyini kanjanjani ku na kun'wana lowu munhu phela van'wana va nga vona nga ri u humelelini u nga za swi sweswo swa swi twisisa a ku hi nga hanyisana vona xapu tshame kahle sukwini a twisisa so ni not question tin'wana ni n'wi vutisa munhu kuma a loka munhu sweswi vona no this person is not ready u nyanyule hi swo karhi wa twisisa se mistake leyi humelelaka rando ra nyuwani ku nyanyula ri blind ri dlawona swin'wana a ku nandzika ka swona ivi u tshama lembe hayi lembe tele ngopfu a ri talanga wa ta loko u kuma munhu wa mampela u nga tshama ku lembe na ku kuma ntunga ne wa vona ntunga ne yi nga tikhoma kahle ne yi tlhela ku pfuxa a fambike baby let's go to church a fambikele ke kanjhani veka xikulu wa nitwa ne leyi fakeleke xila ti u langutisa tolo loko wa yi leyi fika hi laha yi tlhela yi panguleliwa u yima u nga jaji ani xi ta chupuka xixexo hi xoxo ne ene nkingha n'wina yini na loko munhu a ni hleketa ku fonela vo Tsakani hi ta tshama ya chila kanjhani u nga endli mistake lowu n'wi kalisa n'wi pfumeleli wena u va xaweta ntsena vanghani va yena u nga tshami na vona a ku Mr Jafet mina yi pfukile minjhani hi vana na nkarhi wa kahle kanjhani u huma kuwani u vuya u nga lo phande nhlokonyana na tiphilisi u noka u nga nokangi chome a ka ku lava wa n'wi vona lowu u famba hi BM leni hayi ni le kaya mi nga vulavuli sweswo ni ntunga a nge yi thivi nomo phela ne u rhunga la hi boxala ntunga u ta huma ntunga i ntunga xixexo u nge yi boxi ntunga swi fana na ntunga ya ndoda ne loko kha driver ku hundza va ka mhani va na midzumba ya Afrika na swiyini kanjanjani yo pfa yi nga brekisa ku movha lowu hambi u lo hela yini wa tita hi mhaka ku na n'wansati wa swi vona thyaka leyi cinca leyi ni nga cincanga yi nga indicatanga i ntunga swi humela handle kanjhani so kholo yi nghena munhu a ignora yi ri ka dashboard January o jafta wala ku lomba ene laha number phone na ku tsariwa ku jafta laha ala ku lomba mashava hi la a hundza 1000 ntunga xixexo ku tshemela xo kwala ntunga xixexo batafona sweswi va ku ntirha hambi ku ri weekend ayi va hlamula namuntlha hi tshami kahle swa tshami hi la ku vona timovie munhu a kwala movies na kwala hi sungulaka ku heta va ri cilo xa va Lions Gate va ri yini loko sungula nyamala Lions Gate
ayodoja ntunga ya swi tiva ku a yi lava ku a hi timi tifoni a hi endlini yi nga njhani ku a yi la ku kuma answer the question ntunga u yi twa hi ku cinca tone loko yi hlamula foni ntunga hey loko nga ri na nghozi hallo mi ri no loko ku ri na nghozi ta mfone u nga ri ku tlhoko va tlhela va ne a twanananga swona sweswo a twanananga swona bona ta ku fonela exema a ni swi tivi ni ndla yini maxava kahle kumbe maxava nkarhi wolowo yi manya ngongondela ya ku foneni futhi ya gongonda I call back calling the person back hey tshama into xin'wana xi tirha ground zero xi yisa a va pfumeli xi nghena na foni ground zero ni swi vone ka movie swa le USA lava va tumbetaka information ya tiko na xi ku xi tirha kona xi ku xi tirha ground zero xona foni a yi ngheni tirha ground zero a ngheni foni ka njhani ka byela cheri ni na xona yeah baby bon I'll call you back ta vulela in the morning cause na nghena ni ba night shift ni tirha ground zero ground zero ku hi xi ku state intelligence okay sharp fala phone xi yisa ni ku yi ground zero xi ku xi rivele xa ku heta ku vula mase xi rivele ku ground zero so hi khoma ka question ya ai khoma ni question ya ku nwa yini la nga vutisa question okay question dia hi fambi wa futa mpi hi n'wi sele a khadi bazi ra na mahali na hlangana a wood sprayed kanyini ya ni te khoma na yena cause for sure ne u ta kuma ku xivutiso a xi tivi maybe personally for yena or xi nga xi personally for yena or maybe u vutisela a friend sure u vutisela so hi a hlula hi lerero mi hi ku ya hi mina hi ku ya hi mavonelo ma mina sure loko u teka sure na loko u tekiwa u fanele u va na leswi va ngo protection mina nga yi ahlula hi leri let's take timhaka ta yisa court mhaka mali yo yi nga na kinga kahle ya moxa mali swinene loko manasate va kombela mali ka sate u nga yisi mali wena or n'wansati u yisa ka mana wena loko va fona n'wananga a hi kombela nyana 100 rand nyana la ku ni ta swin'wanyana or okay yimani valala na papa ku hlula ta loyi wa njhani sweswo ni twa na hlamusela yimani valala na mana ku hlula na papa ku hlula ku hi ta swi ndlisa ku yini na loko mali yi hoxiwa loko yi nga hoxiwi hi akhawunti ya wehe wa n'wansati ya hoxiwi hi akhawunti ya papa ku hlula why ni vula leswi na opposite na loko swa n'wanuna loko mana we as n'wanuna va fona va ku papa swimanimani a hi kombe ku pfuniwa nya 1 2 3 or woni valala na mana ku hlula hi twisisa ku leswi a swi va dyondzisa ku yini mali ya wena as n'wanuna i mali ya sati mali ya sati i mali ya nuna leswi a swi ndano swi minimize na timhaka to va tshama va ri ku kombeleka mali va plana hi wena wa twisisa nyana ene swi ta va nyumisa nyana swi ta va nyumisa nyana ku xikambe loko u valala timhaka ta mathadamele mutini ta ya byi mana ku hlula or loko u valala timhaka ta mathadamele ta ya byi papa ku hlula se leswi swi endla ku va respecta nsati wa wena va respecta va ka nsati wa wena va respecta wena va ka nuna wa nsati wa wena va respecta vice versa wa twisisa nyana so leswi swo taniya na loko xin'wana na xin'wana lexi humelelaka u fanele ku ximoni valala na leswi swi ta endla ku okay va swi twisisa ku vanhu lavambirhi va khoma swi komba ku va khomani hikuva lexi va xi endlaka un'wana nga swi tivi wa twisisa nyana hi leswi mina swi twisisaka swona ntiyiso na sweswo swo loko wa ha ku mahani u nge tshuki u jola u vheta u teka u sungula ku jola u teka nsati wa wena wa introduce loyi i munhu wa mina swi ngete 1 2 3 ena wo introduce un'wana na un'wana hikuva ni u ta introduce 700 ya wona that's why na lava introduce-waku ka vavanuna na le ka muti wa vavasati va fanele va swi teka enhlokweni ku loko munhu wo za a ku susa a ya ku introduce ka vatswari va yena a hi mhaka wa mhaka leyi i mhaka na van'wani ma tlangani ka vona van'wana na swi tiva na van'wani ma tlangani ka vona na van'wana na van'wani
Mandope. Matumbana matopetana mandope. makuna van'wana i dagadaka ka vona. Se ka van'wana daga mara loko no loko twa ku munhu loko uza aku yisa ka situation yaleyo yi va yi ri mhaka yikulukumba munhu un'wana na un'wana introduce-aka munhu ka vatswari va yena wa twisanyana ene loko u fika u introduce munhu walowo eka vatswari loko u ta na tone vheta swo ka vatswari ku vatswari va n'wi accept or not ene na loko so yi voni tone yaleyo yi kha yi huma ka vatswari loko so ku a va nga lavi n'wi accepta swona wa switempa ku loyi ma swi lava mi swi lava ta ku tshameni u tona badi loko fika introduce ka family yo kota ku acta va kha va swi tiva ku xi vuya n'wana vo or u planiwile kumbe hi vuyavuya xi hundza xi vuya va swi tiva ku zaka yi kona i tshame kahle mfowethu va pfuka hi wena va la pfuka hi wena swi tele njhani swi sweswo tona badi loko ri sweswo mara leswi jaftaka swi vakaku ne straight forward because kona tin'wana tifamily a ti na plan mara plan ya tona hi wena wan'wanuna or wena wa n'wansati n'wanuna wo karhi ene a swi talanga sayiti ra vavasati u fana va ri na swo xava a swi talanga ka vavasati ku mina as n'wanuna ni tisa n'wansati va swo ku na mali va lava ku pfuka yena a swi talanga swi teki ngopfu ka timhaka madoda ta vavanuna so mini nga yi ahlula hi rero ku protection munhu to acta wa vona man protection goes both ways a yi ka munhu wa n'wansati ntsena ni nga swi vitana ku a ni swi foundation yi vitana yini hi Xitsonga mara i foundation ku simeka kahle kahle ku simeka simeka from the beginning va swi tiva ku ri la hi ya tirhisa leswi from now on yabo ku nga swi endli later on in the stage ku se ku tshovekile already so va na ntolovelo wo karhi ntolovelo wa simple ku va u tshika until wena u veka rito and swi nga endleka loko wa ri veka later rito ne kuma ku a ra ha ri that strong ne a ra ha tiyanga ku fika laha ya se loko wa ha n'wi introduce ku hi loyi nsati se ta peka wena sa so ku ta va na ncinco wo karhi so a nga swi tiva ku ri swa so ta swi vulavula a ri kona na yena a swi tiva ku ri a ni endla swa a swi tiva ku ri na yena loko siku rin'wana swo ni phusha ku ri ni va ni swi endlini na yena ni n'wi tivisini a swi tiva ku ri i swilo leswi kumbexani nice one va swi tiva ku ri now a hi nyika a hi humesa 3,000 va kota ku ya xava swin'wana na swin'wana swo a hi nge fikeleli 3,000 cause se ku na membara yintshwa membara mutini yintshwa and membara yintshwa maybe le ku planning ka n'wana le ku planning ka family na yena laha a tshamaka kona la ta ku va ndhawu ya comfortable a va xava yena a nge le ku tirheni nkarhi walowo ku lava ku pfunapfuniwa hi swin'wana na swin'wanyana maybe le ku yeni ka xikolo and responsibility yo n'wi yisa xikolweni as soon as no n'wi teka yi vuya ka mina exactly ya ri ka vatswari va ntiyiso yena yaleyo mana vatswari va hleketa swi sweswo tshuka ku charger ti 70,000 u kuma ku a fanele ya funda leyi nga ku hi khomile loko va nga ha tlangi last year please ne leswi va charger swilo swin'wana ne va ku nyika nkingha va ta tlhela va kha va swi tiva ku i nkingha xi xexo a va lwa na xona ku xi vuya hi nkarhi muni ngenji tumba ngenji na vafundhisi va ze va jamuka kambe yi ri njungwere injungwere sekani malume James sekani malume James eka va koka munhu a ha ri ka yo yaleni ku na yin'wana futhi hi nga tshama hi vulavulanya hi yona ya ku a futhi wa vutisa question ni ku yini eka nga ma ku loko ka misalo tshama ri ka defense force nande wa tshama ri ka defense force I was born a soldier soldier wena a wounded one maybe vutisa sochale a ri ri nyipini ne a ri khome junju la ri ri nyipini leswi mi nga swi twisiseki mu nga ri nyaja hi xiyimo ma ta komba ndasindasi ale ra we ri vonini a ni hi byeli sweswi ku a wu le nyipini ene nyimpi ya wena hi le question la hi vutisini hi timhaka leta to u hambani na munhu wa kwa US hi vutisi futhi leyo a ya US a jika swi fambisa minkarhi ya kona wa se namuntlha ni ti deke njhani se ni vuyi US
Vulavuli swin'wana. Okay. Eh. Laha ni nga yi veka so it's like wena sweswi. Kwa n'wansati a ni swi rhandzi vulavula ni nga kombeteli. Wangora n'wansati maxaka kwina. Maxaka to ta vuya loko n'hweti yi hela. Shaka call us please call us. Khale u nga ni foni ya maxaka. Then it was like this. Okay, mina uzama ka phone yazama phone. Le we phone le ya WhatsApp. I zame ku ni fonela swo vona. Ile u dlaya ni ndlala namuntlha cause I let the juta. A va ta va kha va hi nyika swa ku nandziha. Hambi ta twala kwala we. Ni faki kona. Mafoni ya maxaka. A ni were la ku hlamula timhaka ta maxaka. A wa vutisa. U le ku foneni. Maxaka ya khomi foni. Ya damareleni. Mali ku damareleni. Okay. Abu mashava nga ta fika a nghenelela henhla na ta fika o moxa mhaka. Ta fika nghena henhla vulavula swa yena ku na xindlo fana hala makuleke sukuyini. Mangtiwa mashava. Shawarix. Shawarix. Ngana kwi. Anu bzeli kwa kumi ti bouncer for so fana mashavlo ka famba wala hinkwayo. Bankoka koka uya ta. Mashava. Okay, magadi I vulavula yo that day. A ku ri timhaka ta ku it's like are you still on the phone? Anga khomi. All right, Umankaya, we love you, but if I know Umaka, because it was amazing child. All right. So I would matter good, okay. Now to know able to question, I would matter it's you. Otaka one's heart. Loy angana one she's such one a farm. And she might take man big wadi. Then someone wants to do kuna one of our first born while we are Okoma twins way. And then she said, "Share after God." Maybe like grade 12, let's say that. Then he said, it's December. And come back. Umwana anvakela. Mara ku na vamakwenu. Bangata hinkwavo ta va xavela hinkwavo swilo leswi. Ku va ta fana swi nga tikombi ku loyi kokeleke sayitini kumbe kanjhani. Swi nga ta va hambanyisa. Se wa pfumela na kun'wana wena a famba. Vana va wena va famba na n'wana loyi va ya ka papa luya na a vuya ku le matikweni va spenda December na yena. Mina nga ku ni nga pfumela. Mina pfumela. Mina ala. Wa isa number ma. Wona utsalo pfumela. Kani ya yini ka tshemba xawo. Okay, u la ku sungula yethu. Anyway, tsamani ku sendela swilo swin'wanyana fambelana na question yaleyo ni ku byela ku fambelana na question leyi nga tshama vutisa. N'wanuna n'wansati o va na n'wana. Hlupha ngopfu ri n'wi teka. Sure. Hlupha swo tala ngopfu. Ne fana sweswo i switandzhaku sweswo. Consequences. Sure. I switandzhaku misa luya swi nga endleka kuma ku u vuya hi number yo ku na swi kambirhi u vuya hi mhaka yo n'wana na la teka I want to take care of my child babo a vuya hi ndlela ya ku le leswo a la ku nghena hi n'wana A gcwalisela. a la ku gcwalisela wena kumbe xana ku nga ri ku gcwalisela ku ri mhaka yo na ku ba 1 2 what is this Ma 1 what is this 1. ku nga ri swi swa kahle Gena phuma gena phuma. a la hi ndlela yaleyo I would rather work hard loko ku ni tekini n'wana ni koka na rhanga leriya ni fanele ri fita u ta hava xavela tikuxi u ya America munhu yalowo $80 loko a fika hala mali R100 ka yena se mali tsinini Mali matutu wana wa tabasi wa hangalasa. va xavela tikuxi a tlhelela America vana va na tikuxi a hi yeni hi minkarhi vana minkarhi ya sweswi loko va na xixo karhi a kuma na xo xi ri 1 swi nga endleka va ya va n'wi lebuli va ku mani maguchi ya 1 Magucheni. mani wa Louis Vuitton ya 1 a wa swi koti wena ku swi maintain sweswo
Because wena mo batla. Thikimisi a vuya fika ta endla yini a fika introduce swo karhi wa swi maintain nkinga yi ya sala na wena yi se ya famba maybe ya vuya after 2 years u ta vuya tata xava Gucci after 2 years n'wana la u le ku hlupheni So u ta pfumelela mali. manda ku okay hi leswi ka timhaka to fana leti why hi fane hi panicha vana hi timhaka ta hina vatswari wa twisana so loko ni swi vula hi mkhuva lowu ke mina loko ni vuya mina Sure. ni fika ni ku na swi twa leswi maxava swi vula ku i timhaka to maybe not hi fane hi nga langusi timhaka to maybe ntsena maybe not Hi ku maybe wa humelela maybe anga humeleli. maybe u vuyeli sweswo swo fika ku 1 2 a jika tlhela maybe a nga vuyelangi swona i timhaka to yena hi ku ya yena ambilwini ya yena u twa swi nga ri right ku ni teka n'wana wun'we ni famba na yena n'wi xave swo n'wi xavela ivi a jika a vuya a naveta lava vambirhi wa twisanyana swi kahle ku ni va teka hinkwavo Lava mbirhi va vona u tsandzeka ka wena. a wu tsandzeki wena loko u fika a teka wa hi one obvious loko ni teka lowa mina ni famba na yena ni fika ni ya n'wi fambisa vo Sandton ni n'wi fambisa ni n'wi yisa ti-restaurant a vuya se u vuyela u vuyela lavan'wana a vuya na tangu yo durha fika va komba ku i vona hi leswi papa mina wa ni xavile leswi na leswi na leswi famba hi papa Porsche, wena u xavile wa Gucci. twisanyana mara loko va famba hinkwavo Va vuya va vuya va tshamiseki hinkwavo hinkwavo they are equal na yehe lowun'wana wa yi one loko ni famba futhi a nge he kumi chumphe na yena va sa va fana a swi vuli ku loko mi ni fambi no tlhela wa ha sa kuma swin'wanyana u na loko ni famba na famba loko ni vuya na vuya a ni twisanya leswi vula ku nkarhi walowo ni vuyaka hi wona hinkwavo ni tlhela ni va includa in one place problem ku ta va leyi hina hi ri two as vavanuna hi ta va na ti-ego it's either mina ni va na ego yo ni lava ku kombisa luya ku a nga swi koti ku khoma vana lava kahle and then wena kumbe u va na ego luya yo wa ntolovela u vuya ta teka vana va mina u famba na voya va komba vula ku mina a ni swi koti ku ndla swi timhaka ta so va twisanyana or ku va a civil matter mi tshama hansi mi twanana ku hi vakulukumba mina na wena wa swi tiva ku hi share 1 2 3 4 5 mara sweswi i timhaka to a ni ndleli timhaka to ni la ku kombisa vana ku mina swi kota ku ri kanjhani no ndle timhaka to vana lava va kumeka va kha va fana ku ndlela ku ndlela ku na swi tiva ku hi share. hayi a ni ku deleli hayi sweswo i ntiyiso hayi ku a hi ntiyiso walowo i ntiyiso leswi jaha fulaka u ntsakisi leyi a nga ta hetelela ku ta va na problem as long as ku va ku na problem leyi fane yi vuya emaxava hi leswi na la ku hetisa yimanyana ndata ku byela ku wa vona conversation leyi ta So va yingiseli. vatswari va vasati wa mina va fanele va swi tiva ku ri loko va lava swilo swi fanele swi huma ka mani nsati u fanele va involve same applies to munhu yaloye hi leswi a ni lava ku swi vulisa swo emaxava wo yo ni nghena nini Ku ndlela yini munhu loyi? When you say same applies. ngati a ta fika a lava ku introduce a ta teka n'wana or a tisa mali or a ta teka vana ya va okay emaxava ni ta ku vutisa question ya one U fanele ku sukisa okay twana hi leswi nghena hi wena u nga ta pfumela. hi vas John hi leswi U fanele a fonela wena ku ha hlanganiseti loko nyika loko Eh, nyika ya nwa byala we. twana emaxava hi leswi ne a ni ri from the beginning a ni hi tlhe hi hlanganisa na leyi n'wana ku sukisa emasunguleni ku fanele ku tiveka swin'wanyana a hi swona nhwanyana loyi loko a nga tanga ri yexe Tena n'wana. u te na n'wana swo boha wa swi tiva ku papa ye hi mani wa twisanyana ene loko u kha swi tiva ku papa ye i mani u fanele u hlayela na ti-consequences leti u nga vulavula hi tona ku xiyisa lexiya any day xi ngo ho no vuya that's very possible Sure. wa twisanyana ene loko a vuya yes u fanele u swi tiva ku agenda ye i yini that's why lani ngo swi fanele swi va a civil matter mi tshama hansi mi ri two mi ri vavanuna rona nsati hi waloye wa twisanyana mi twanana ku what's the main reason ya ku we u vuya ri fika u lava ku teka n'wana n'wina hi laha se na mi ni vula ku hayi mina ni vuyangi timhaka to ni lava nsati wa wena or swi nge te yini ni vuye hi timhaka to mina na nsati loyi connectiwa hi xixa hi one ku nga n'wana
wena na yena mconnectwa hi swin'wanyana ku nga vana ma ni twisisa nyana se mina ni vuyele n'wana wa mina mara in the meantime ya ku ni vuyele n'wana wa mina ni nge teki n'wana wa mina ntsena ni ya n'wi xavela Timberland a vuya tata naveta vana va wena ni vuyele timhaka to ni teka vana hinkwavo ni ya va xava ti-Timberland tinharhu va vuya va tshama va vava in one roof wa ni twisisa nyana ni vuyela nsati wa wena And swi twala swi ri na good intentions. wa ni twisisa nyana mara problem ku ta va yin'wanyana futhi wa ni twisisa nyana one problem leyi yin'wanyana hi laha ni ngo it's either mi tshama mi ri 3 as vatswari or mi tshama mi ri 2 ku na loyi wa ximhani ndzeni wa ximhani hi leswi A nga laveki na twana A nga la ta ku laveki koko mara. wa ximhani u ta hi kwihi na wa ximhani wa ta wa ximhani ku va njhani va langu mali wa ni twisisa nyana ene loko a ni voni kha ni vuya ni kha ni vuya le US obvious loko u za u kha u suka u ri South Africa ya tirhe USA a wu hakeli rent a wu hakeli 1 2 3 4 5 salary ya wena yi tshama yi ri 1 obvious tikhampani to tala ti employaka vanhu va suka as foreigners va organizela accommodation movha yini hinkwaswo na swakudya sometimes na kwa mzanzi swa endleka mara ni vula ku loko wo za u va international leswi that's a tale must ngopfu leswi wa a twisisa tiveka nyana, no eh. tiveka yes leswi vula ku salary ya wena loko se u yi kuma yi ri a ya ha yi hela wa ni twisisa nyana yi kumisa sweswi ya yi tshamisa sweswiya ene n'wa ximhani loko u za a swi tiva ku we na mali swi nga ndla swi va na nkingha ka Lisbon na yena eh Wa ku twisisa nyana. loko wo So vulavula that's why ka wena mashava maxava na ka wena na wa ka ximhani mara loko mi ri 3 u vula ti-intention ta wena ku mina ni vuyelangi wena and don't forget ku mina we hambanyisiwe hi yini wa ni twisisa nyana hi nge tshuki hi vuyeleni mi ni vuyeli rhanga leri ni nga ri siya laha ene na wena don't be intimidated by mina that's why ni teka vana lava hinkwavo ni famba na vona wa ni twisisa nyana cause na wehe a ni kholi ku as n'wanuna ni fambini the whole year a wu ndlelangi n'wana loyi swin'wanyana va ri 3 ku na leswi nga swi ndlela va ri 3 why mina nga ni pfumeleli ku na mina ni va in the same role question 1 passed question 2 Yi phasa njhani? hayi hi veki mavone ah, mambirhi vuya, mo vuya. hambana na Wa vona swi nga swi vula nene. a ni i mavonelo lama i ntiyiso yaleyo i ntiyiso yaleyo hi maxava mi leswi a ni lava ku endlisa swona leswi a ni lava ku endlisa swona i ku wena na mavonelo ma wena So, mina ni na mavonelo ma mina mavonelo ama heli. se u nge vuli ku mavonelo Vonela ma hi mina vona. ma wrong A na ma mina ni wrong. nge vuli ku mavonelo ma wena ma wrong am I wrong Hence, ni ku una ku swilo u swi vulavula ne. Eh. Kuna swikulu swilo swi va swi ri practical. A ni- kaneteni phela leswi. Wa nu kaneti. mara we tlhe Loko crash swi vula ne, u hetele u swi crash ya sound- mina phela I don't crash. That's why swi sounda to be too good to be true. leswi vulaka ku a swi true leswi ni swi vulavulaka leswi ni vulaka va swo yingiseli mi ta ni khomela ku susa nyimpi stage Why too good to be true? Ku ri swilo sweswo ne. a swi it's too good to be true mara I true mara I true Eh. practicality loko fika le u fika ende swin'wanyana Hi maxava maxava phela ne lavana na munhu ne u evaluate ku ri munhu loyi u tirha US ku ta humelela yini in the future you can't hi leswi hi maxava ne loko u twa hlangana na munhu ne hlangana yena u ri hlanganile hi leswi hi maxava wena hi maxava twana kelo a yetleli hi maxava ni khome Beyonce a rhandzana na Jay-Z a ni deli yena jesi awa dili Jay-Z nkarhi wolowo mara future will maxava mina ni ri twani maxava mina ni ri ka mina ne what I said loko swo ni humelela ni nga yima hi rero wa twisisa ene yo and twana and hi maxava yimanyana u ridi mihleketa mina hi leswi hi maxava and a ni vuli ku loko swo ni humelela ne na wena leswi we nga swi vulisa swona swi nga endleka u kuma ku se u teka situation leyi mina ni nga ku bye yona u ya yi ndlarisa leswi ni nga byerisa swona or mi ni teka leyi wena opposite wa ni twisa nyana mara hi leswi phela swa humelela u kuma ku mina ni hambani na sesi loyi sesi loyi i ntunga wa ni twisa nyana kelo a yetleli wa ni twisa nyana ene ni nge tlheli twa A yi ene ni tleli nge tlheli ne ni nge tlheli munhu loyi a ni vavisini wa swithu Sure. tlheli na ku tlhela ni tsutsume kwalaya sure wa ni twisa nyana leswi la ku ti-intentions ta mina loko ni vuya a na ha vuyi hi yena Patience, yeah ni vuya hi n'wana leswi ni ku byelaka swona
ku na loko ni hlamusele misa lowun'wana a na n'wi hlamusele timhaka to u fanele a swi tiva ku a ni vuyelangi loyi a nga tshama ni vavisa a ni ndlela timhaka ta u ta swi vula mutini wa munhu ni nge swi vuli ta swi vula njhani ku yela nga tshama ni vavisa a ni swi vuli that's why ni ta dlawa mutini ya vanhu yima u ta fela ka baloyi wena yimani kanti na yima yima wena nyima leswi ni ku byelaka swo sweswi nyimanyana hlivila mhaka leyi ta ku dlayisa hlivila timhaka teti ta ku dlayisa nyimanyana u fika ku a ni vuyelanga nga ni vavisa mbilu mina a ni vuyelanga nga ni vavisa mbilu a mutini wa mina ni nga n'wi vita Jackie China ni nga ku pfunisa hi tikhiki twani a ni vuli ku leswi ni nga swi vekisa swo lani leswi ni nga ta fika ni swi vekisa swo leyi ni vula ambilwini ya mina lavaya va nga yima ni ku byela a ni ta ku hlamusela yima ambilwini ya mina wa swithu ni ri ni nge tlheleli ka munhu loyi a nga ni vavisa wanetho that's why statement xa mina lexi ni nga xi veka ku sunguleni a ku nga ri statement xo ni ku mina ni nge vuyi ni ri ni nge teki vana lava ni teka n'wana wun'we ni famba naye mara mbilwini ya mina ni va nga ni swi ta ku intentions ta mina a timhaka to ni lava ku tlhela na munhu loyi a nga ni vavisa wa ni twisisa nyana ti-intentions ta mina timhaka to ni fanele ni tshama na vana lava ku va ni nga vi na ni va civil na vona wa ni twisisa nyana number wa ni kuma nyana brother so ni nge tlhelela ni nga thwa kona na ku ndla the same thing lexi ni nga xi endla masunguleni wa ni twisisa nyana ene ka wena it might sound too good to be true mara ni nge tlheleli laha ni nga vaviseka kona wa ni twisisa nyana ene intention ya mina yi nge vi timhaka to ni tlhelela lahaya intention ya mina timhaka to ni landza n'wana mina solution sure a ni swi tivi ni nga va yi ri right or yi wrong zama yethu u nga fiki u teka vana ivi u fika u flasha twani hayi because leswi swi vulaka ku u ya teka vana u fika u va yisa santini laha mina ni nga ta sala swi tekela lembe hinkwaro but senti for a guy from USA is not mashava na question futhi twani hi leswi futhi from New York nigga you know what I'm saying you keep it real nigga you know what I'm saying hi leswi kam you know what I'm saying what if because mina fambe lembe hinkwaro hi mashava a hi twanani kahle a famba lembe u fambe malembe u vuyesa ka grade 12 va tiva silo wanda right ngopfu kwana sure ni fambe malembe sure wa min'wana a hlayisiwa mani emzali mashava emzali mashava loko va tla mkombe wa twisisa nyana loko va tla mkombe phesha tibasikili wa swithu a hlayisiwa twani mashava phecha tibasikili no xavi guche hi mashava hi leswi fanele ta ka agreement u nga fiki u flasha too much twana to tshama hansi na sati ne twana hi mashava twana na ku vutisa question yin'wanyana ene ngome mi nghenon'weni na ku vutisa question yin'wanyana papa vukono yingisani va mpfuna vavanuna a wa ha ri n'wanuna ka rolo ta yi kuma ni vula la chicken baba sa chapa basketball question ya mi leyi 12 years hinkwayo a ni kona 12 years liya n'wana ma hlayisa mani twana hi leswi 12 years liya hinkwayo a ni nga ri kona n'wana ma hlayisiwa mani hi mbyana leyi loko ho teka mali leyi mbyana leyi yi nga spenda ka n'wana mina for 12 years hinkwayo ni vuyi siku rin'we one day a ni vala timhaka ta 12 years hinkwayo one day misa loyi ni nge yi pfali mali a nga ni valala and futhi hayi mali rhandu u nga ri xavi rhandu hambi n'wana na nde hi leswi xiturugodi lexi n'wana hambi wo yini u ku yini u ta na mali swi nge te yini swi ku yini u nga ri xavi rhandu ra n'wana vana va masiku lama tipopayi hayi a hi tshiki vana va masiku lama ma 2000 n'wana rirhandzu ra n'wana u nga ri xavi yimani hindisa sweswo wa ni twisisa nyana langutisa vana vo tala lava va u kuma ku i vana va ti-billionaire ti-celebrity na tinini loko wo n'wi vutisa ku ri i yini xilo lexi papa wa wena a nga ku endlela xona ku ri special va ta vutisa vo papa hi mhaka vo papa hi vona va nga we are there i yini lexi papa wa wena a nga tshama ku endlela xona a ri kona ka phati ya mina ya 16 years hi leswi ni vulavulaka hi swona
wa swi twisisa nyana kona ka hina. hi leswi ni vulavulaka swona ku That's the u nge swi xavi sweswo wa swi twisisa nyana hambi no ta na mali yo fika kwihi ya 16 years ni nge ku xavi u nga yi fanga phati loko u nga ri kona hi wa mfumo. twisisa nyana so mina ku vuya na mina swimalana swa mina fika ni xi flasha xikarhi ka swihlanginyana a swi vuli nchumu sweswo ngobula leswo yimsetini ndemvuko asivumelele anibuyanga mina mele ukuthi question okay Uma tafani. yona ngibona Joseph asewubuyela matimba hinkwawo okay u nge swi xavi sweswo yeah se yaka number 2 number 2 ri number 2 ani mashavo kanya tinga 1 wena upfumelile so ka number 2 xisa lexi ke xa vuya ke ba pase grade 12 fana la ani vo ndana lembe wo famba usiya nyimbo tsutsuma usiya khwirwe se sa xipanyana kanjani ku fika wena ku deleka xikolweni kanjani okay bala ka grade 12 xi vuya maxava xi ku okay ni twe vana va pasini la ku zama ku ni va hakelela a vet kumbe UJ kumbe UP hinkwavo ni va ndlela na accommodation ni hakela for 3 years yaleyo or whatever level la u xi dyondzaka on to this wasifumela na faka lo ice Kambe mina ha ri hala ka kaneta or na ri ku. we vula leswi u vulaka swona Mene xikaneti xa ndhawu. we vula leswi u vulaka swona sweswi hi le ku dyondziseni ka vana timhaka ta ku yo phikizana hi ku kaneta kumbe kanjhani a swi na awadi pe u kaneta so mhaka hi lexi xi vuyisa lexi wena u mbatli wa vatla u pfa u xavisa n'wana u pfa u bawunyana pope swi right mara se vana va fanele va ya xikolweni va pasini la ani a va za kuma tibasari wena u fanele va yisa xikolweni nan'wana vulavula na ku ndla CA ya vets nan'wana ku ndla doctor UP nan'wana ku ndla yini kanjhani i mali ya kahle phela mali yaleyo se xi yisa hi lexi vuyi fika xi tshameke loko a ni hleketa ku vana lava hi va endlaku va dyondza hinkwavo ni nga hakela sweswo la dyondzaka swilo leswi va ngo vets lowa ngo UP lowu la ku ndla yini ta hakela hinkwaswo kumbe UCT kumbe yini sweswo na ku hakela hinkwaswo va nghena xikolo na lava nga ta tshama kona ti va ndlela na mali ya ku every month kumbe ku ta huma let's say na ku twisisa se misalo la ku pfuna la ku pfuna hi ndlela leya mali Pfuna swi kahle ngopfu. maxava Pfuna swi kahle ngopfu. so wa pfumela ro wa ala na Swi complicated nyana ne. hi ndlela yihi Ku ri n'wanuna karhi ku na xilo lexi ku na xiharhi xin'wana xa ego nyana. ka n'wanuna Vana loko va se va hetile va swi kota no vula ku a wu yi nghenisanga swa phapa vhela swo phapa njhani loyi a nga ri ku available loyi a tlhelela ku US for the next 7 years or whenever years sale mi dila na vo vana lavaya sure va kurisa phela loko n'wana a ha ri xikolweni wa still wa ha kurisile wa ha ri laya ka mutswari ku lava swin'wana a ni hakela school fees u hakela school fees ntsena or u hakela res a hakela school fees a ku ta zama ku siya na mali ya ku mi kota ku a ni swi tivi ta va ndlela debit order kumbe kinga yaleyo mali ya siya na mani swi ya tiveka ku vana lava hakeleliwa hi mani xikolo ne problem yi laha ku mina I'm not part of the process ya vona na loko se va hetile xikolo mina as mina ne ni hala na matimba nkarhi wun'wana na n'wi khalima okay ene laha na ta vuya kona hi lehi kona wena vukona bya linka phela hi vukona swi helela kwalano wo tshama u ri ko wena hi vukona humelela wena a wo contribute hi vukona ambo pecha mabhuku ya vanhu mali yo pecha fanele yi tirhisa tirhisa okay hi leswi hi laha na ta vuya kona ne xo sungula hi maxava loko vana wo va kurisini wena as u kurise va ri 3 na loko ka nkarhi wa wena siku yi nga ta kurisa u va kurisini hi ndlela ya leyinene ne a ni kholi nga u disrespect a fika kwalano wa ntwisa hi leyi yima ndlela leyinene leyo papa wena kona bya rada na mali rona yona va fanele va swi twisisa ku wena you try by all means and you have tried by all means before misa loyi a fika and sometimes vana van'wana va nga tlhela va ala na mali ya ye misa loyi because va ta ku byela a wu nga ri kona wena
loko famba u nsiya yimi xi kha xi siya hi tichomi xi va ku ya vhetse u dlaya ku ni ngheni non'weni ka xi lava ku ya vhetse u dlaya ku ni ngheni non'weni kona we papa we a nga kurisa u kona u le ku aleni ye Kazondo a ni hi lani na taka wena we loko ni ngheni non'weni ta nghena baba leyi a ti phasapasa ene mani le ku nghene non'weni wa kha a hlamusela tsongo wa mina yile baba leyi a ni n'wi twangi va yingiseli khomeli ku na nhlangano la a stage nghene wa mina non'weni u tinini hayi twana hi leswi hi maxava na ha wu hlamusela ku vana wa wena loko kumeka u va kurisi kahle ne u va va kule hi ndlela a ni wewe papa lonene umvatli papa la nga va kona kona bya wena byi ve kona va swi vona ku wa zamazama la zamazama kona ku va kumeka va ri right ene vana vo fana va lava nikolo va nga ku disrespect ku fika kwalaho wa twisanyana ku na 80 kg ya va swi vona ku wa zama and then swi ta lamisa loyi se a vuya ka fika ku a ni hleketa ku pfuna a nge tshami na vana na hinkwenu phela a nge suka a delela loko ku ri ku munhu wa mapela a nge suka a delela landza vana fa ku na ku nyika mali 1 2 3 u landza vatswari ku sungula fa ku exi na swi ta ku ni tsandzekini for the past 12 years 16 years 18 years ni nga ri kona and n'wana loyi utswa loyi ni nga ri kona mara a ni hleketa ku ni nga kota ku va pfuna va ri vangani va ri 3 va ya xikolweni kwa va lava ku ya kona terms and conditions hi lati ta ku kona ku okay hi na pfumela ku u pfuna mali u nga yi nyikini badala mali hinkwayo loko ku ri ku u lava ku vula swilo leswo u badala mali hinkwayo ya xikolo 3 years teka mali hinkwayo ya xikolo ya wa vula ndawu ya after maybe 2 years a ni conversation i conversation between vatswari vanharhu ku mali yaleyo a hi lava ku yi khoma cause yi nga hi vangela swin'wana teka mali hinkwayo u hakela for the next 4 years u yi tshika kwalaha xikolweni wa ni twisanyana vana hi ta vulavula na vona ivi n'wina ku mi nga ndli rivengo ka vana that's another thing loko ku ri ku ndzi byela loko ku ri ku kurisa vana hi ndlela leyinene na loko u va hlamusela swin'wana va ta ku twisisa ku okay papa wena a ri kona u tini tolweni a fika va lava timhaka ta so na so na so u hakeleni xikolo for the next 4 years hinkwayo so mara n'wina lexi mi fanelaka mi xi endla please go and work hard papa nene a nge vuli ku papa wa ri kona u ta ku maxava a ri kona hayi sweswo semantic how I say it but wena as munhu nkulukumba ta swi tiva ku fanele swi vulavurisa ku yini wa twisanya ku swi adiresa ka vana not the tone leyi n'wina na because already you will have a bit of a squabble loko mi kha mi vulavula wena na loyi a nga vuli mara loko se mi ya mi ya swi transfera ka vana mi nge swi transferi hi rivengo sure wa twisanyana mi swi transfera hi the way mi nga kurisa vana va n'we hi kona wa ni kumanyana so a ni voni ku ri problem loko mi yisela la ku vuya a la ku pfuna problem yi le mandleleni ma swilo ku u swi ndla njhani correct u swi ndla timhaka u swi ndla hi ndlela yo u teka vana u tsutsuma na vo fa ku ya n'wini mi hakelelani se u ndla misa loyi a nga kurisa vana lava ya xiphunta wa tsundzuka loko ni ku swi linka leyi a hi vulavula hi loko se u teka n'wansati ivi vatswari va lava ku kombela ku va ya timali a wa sapotisa xo hi swoho sweswo humelela yini same situation hey nsati wa wena wa twisisa same situation ku nga vula leswo u ta vuya fika ku na va teka ni va yisa santini u va teka va yisa santini kwihi for the hi leswi a ni lava ku vula swona a ni wena santini yo endla yina vo exactly wena na u nga ri ko for the past 12 16 years yeah so we loko u vuya fanele u vuya as a humble man yeah you come back wa ni twisanyana loko ku vona ku vona n'wana wa wena tata n'wi vona laha swi hela a ri na hi n'wana loyi loko o lahleka n'wana loyi responsibility a yi vuyi ka wena a wu nga ri kona ka vuya ka wena hi mhaka u n'wi teki n'wana mara yi kulukumba yi vuya ka loyi a nga n'wi yi kurisa vuya ka mina wa twisisa Se- hi ndlela leyo a swi endlela a n'wi tshikela yini a n'wi tshikela yini damani a teka n'wana swi komba lahlekile bakutseni wa u tshiki damani ku ya fa how long u tshika teka n'wana va vutisa wena va ke vutisa twa wena we hloka muti se a hi kinga ku pfuna yi le mandleleni ma ku pfuna mandlelo leswo that's what ni vula ni ku at the end of the day let's sit down communication civil and say info wa swo ku mini le situation ya mi njhani ne and I don't want at the end of the day loko se va kulini vanhu va ri na ti-degree na swin'wana na swin'wana va nga ha hloniphi vanhu because all along ve le ku hlonipheni ne what is your humble way of doing this or your civil way of doing this Eh. u ta njhani ku ri swi nga hetelela phela se hi recorde 2 hours hinkwayo
let's go for 5 hours. Ukasateka sati wawe kulava kumoma isa test ya le ranzo wa xitiva isa xa hayi asivaleni le show hayi ni tiva se mura xona se hi hlamulini ne mi hlamula se mi nga hlamula swona makhensi wa ka nhlamula n'we ku na n'wa wo hetelela nga ni vutisa swin'wana mani te ta yi vona nkarhi wun'wanyana hayi a hi voni nkarhi wun'wana hi nga za heta lo yi vutisa yi va sala va kha va okay wena sweswi u nghena fonini ya munhu wa wena u la yini ni ta ku hlamula ku lava yini masolo wa tirha leyi u ta phosa swilo hala u kuma ku jafta twana ka wena u nyika kahle mara jafta na n'wi rhandza ay asivaleni le show hali pastor donation Pastor Jonathan, we're waiting for you. Ya ku lava. Okay, vakulukumba namuntlha ku tsakisa nyana hambileswi hi nga karhasiwa ka Madecember. Hi karhele swin'wana na swin'wana hi karhele. Ndza a chama ngopfu vo hlanya. La ku byazisa ni twa ku ta humisa ku yini. No. Hayi kube kahle namuntlha. Nkarhi muni? Nkarhi wa watch. Ante nkarhi wa yini? Hi ta vonana vanhu va hosi namuntlha ku ri sharp hayi. Hi ta va kuma siku rin'wana va mahele. Ai fanele kwa. Hayi ta vulavula siku rin'wana yena. Hayi ta vulavula siku rin'wana. Unawo? Mani? Una mani? Vito ri kwalano. Una vito ra nchumu. Ri koho kwala vito. Mi ri vone kwin'we? Kwalano. A ku na vito ra yena la ngomni la ku hlaya vito leri. Hlaya ngomni ngeke. Sweswo swi ku n'wi hlayeli wa loka futhi vakulukumba ta vonana bye.